Kaunti ya Tharaka Nithi mwaka jwa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ithatũ siasa chanu kajukia gĩtĩ kĩa ungavana kaunti izi nyuma ya kumaruka kwa ngavana Njuki ni chiakĩtie mwankijo munene. Abunge bonthe bana ba kaunti bakionekana kumereria mata gĩtĩ kĩu na bwakari bakibaromba kwebera siasa cha 2027 kenda babaritira ngugi. Profesa Erastus Njoka uria wachindanaga na Njuki mwaka muthiru kinyawe augĩte akethirwo ari ndebene kuruira gĩtĩ kĩu. Nawe muthomi Njuki akiuga tiumaruka siasene kinya arikia kibindi kiawe. Samogeshima na athuranirite rugono ruru. Kirato kia gavana muthomi Njuki ikio kirato kira kiri na goro nkuruki ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gikimeragirwo matana atongoria kathumba ba kaunti no itigere nkuruki ya mianka ithatu mbere ya kithurano kinene kia mwanka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja. Mwambirio wa mwanka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithatũ wari na ukiriru bunene kiri chiacha cha kwiringira ndebe gatigati kabaraba kwenda kujukia utongoria nyuma ya Njuki. Aramwe na ugu muthiani wa mwanka kwigitwe kuri na nkububania inene cha gichiacha gatigati kago. Gatigati kabaraba kumereria matagiti kia Njuki na bunge baribairi baichigo bunge bia Tharaka George Gitonga Murugara na Kiamara Kareke Mbiuki, mubunge wa Mwekro Susan Ngugi na ura ari wa bairi rwironi rwa gitigwa eki kia ugavana kithurano ni gikuruku Profesa Erastus Njoka. Arikia iratubia kinamba kenda uchwe mtu wina rwayo namba kenda warukaganira mbukwegwa namba igana ibiekirite kagita kagakinya turuteni stakabadhi inucheta wata ile ya kielelezo ile utie wongwene onkeruki ya njinjo yobo kuonaga buku athino nto bakiaria bakiuga gavana ni mama, gavana ni Susan, gavana na Tosh ebyo boreona ata karega chiambandika kobua karega chiambandika kobua na nto baba tiwetegeria na imbojire bai Minte makwenda tabuk abo babotu ngapa nwambe rwa Tharaka Nithi county etagwa lagwa wabaire atiriritu muno ni Bakareke Mbiuki etwa muthomi wa Njuki wa katatu nawe ona kibao giandikitwo ala takia moderator akerwe kare kwa Mbiuki baba yao ntinogo kikia ngionaga ciana cietu ni kai kuthinika nuntu ciaca nicio inditamenaga kuria wira kugia na buria bugekarika na ngariu gankuthie kenda andu tha wira na ikyo gituma wigwa nkiuga leo ntero nginya tuge na industries. Mubunge wa gichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene urakinyawe aigitwa kimumungwa kwenda gitiki kuombeka atarugame waigwa rwarie rumukaborio wake wa kube uranwawe MC wa wadi ya Igamba Ng'ombe Njeru Ing'ara irwa gwitigika. Ni wende murato wa Patrick wa karibu sana wakube chwe kogure yangu inkuruga magite ya senator Patrick atiruga magite ya governor. Abunge Kareke Mbiuki na Gitonga Murugara bari barichwa ugwati mbarubwa governor muthomi Njuki bakirigagira ati agatethia ura akarikira njara wikira kura cha mugongo wa Chuka kathetini gake. Yenda kulomba tugwatania twitinde MC wetu washikilia kina Gaturu washikilie governor kenda amba kundalipa the services kabatu tugwatagira William Ruto na Nairobi na intibanderie MCA Matharaka monthe me matano maunge governor mukono hengo athirike tabu yake ena thiri likewise inkoria baba betu Bachuka na Mara iba supporting governor wetu mwena ugu ithaburire omba kwinyangika kumania na Profesa Erastus Njoka kinyawe kwigwa akienda gitiku ora kinyawe onanitie kuthiria mpathu na governor muthomi Njuki na nkuruki ari murwiriri gaki ora atangachite kwenda gitiki kuma mugongojo wa Chuka atongoria mautu athurire twaugire tukama support na niyo ni professor na uga kama support no nturire na mwirire ninkwenda gutwika governor nenda gutwika ngavana kenda mauntu mabua. Susan Nguginwe agitumagira wotani bwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kwibendekithia kiri akariba kaunti ya Tharaka Nithi. Bwangerekano ya Meru county padura Kawira Mwangaza umarep gitikira kia mulenkere vinya mwanka thinu gavana ona inangi bia roje ni ari ora kuriura tonto baite kia umarep tibu runde inonde kunyogu de kunyogu Mkwigwa takambo pambana na rume baba.
Bantu ujite kwa nabi antuba chuka, antuba ndagani, antuba mara, antuba gamba ngombe. Na tharaka yetu nara iti. Tutia tukiugaga dhurani nunto de mundo murume. Kana dhurani nunto de mwekuru. Utakuja hapa useme umefanya kazi gani? Wira yaku, bororo veretianto, constituency yaku, county yaku Tharaka Nithi. Niega kwendia. Mpatho ciake ichigo cia mwanka wa ngiri chere na enana nacio ikebu mageria kiricia chaino cia mwanka wa ngiri chere na mirongo yere na mugwanja. Nojo ko ya koromba kuro ko ambero da muchemani wachuka yonde amere chore. Apo era cho. Nani aringete MP weru mudho mwanjo kerobe. Na dhainwa kuga batenderirie tongo ya tendera ntuna kwenda gite. Rera profesa njoka tikaringe tongore na menya burakuga. Nkindano ya giteke ikinyete bantu athingati batongoria baba kwenda kuwatana njara. Karikare aruaruari rigatigati ka thingati bakareke na basusan muchemanio ni umwe ntere cia mara. Niko nandikirwe tafadhali. Niko nandikirwe tafadhali. Wewe. Gategate kama mamonde irombare ya gavana Njuki na atichia chaino itika mugitarie kire uruti wera bwake. This time, I do not want issues. I have no ambition in becoming a governor in 2027. So whatever you think I can do, Member of Parliament, for you to assist you achieve your goal, please do, because I want your competition in 2027. I know most of you want to be governors. I wish you the best. And me, I'll only be your supporter. Kirima karikama mwanka wa ngiri chere na mirongo yere na ethatu Bantoni Awero TV mbeta wa Samuel Geishi.